adi hama yakiga algona fahakolen je waram muhimunuktaige yakiga bunay famis fahu samanu gelmerinne fa elmerin bayan ko fe babe fahu samanu gannane dinu kantata ulwada nuata fula kaula elmerin ta kemi hundin ulwada hadanete ehmima mi ehem buna mis mi hom mi hagegat kawar podolu me fahu samanu gelmerin kamuga ehem buna mi hum algon men terem besnagani rajyege misalaka sheikhun ge terem basta badak kam gawanama Hussein Salahuddin anoniyamo al-ustaz Muhammad Jamil Didi ebe kalum nibalani ilmer nalguna rajyegam aamko gina mis mi dinuga marji'uta nuata ebege fota rujuwa mihri ff misalaka miyati borutadrutib mi zuhrul kamalat fi ahkam al-ibadat arabi mi fota kiyani mige kuda ko chapure miyati mi fe kuda kollevi fa henname sama borutadrutibe mi kiya fe mi liuwa famiyati den algon mi foifotu ko bay bah talgon hissa ko den beenum wa talgon mi gene mi ta'lim diyana algon am ko mi mi ege devana fa ta'lim diyana ge komekas fahu ge elmer na balala fe hame haddu ge elmer mi eti bevi hama fahu ge elmer algon tere mi haro se be kaduna baddalu be mis mi hum mi duniya ga se betibi ehem ma algon mi wah ka genes teni algon kori ga smita bayan kori fadan algon men amil lecce no rajye algon men ungeni fa neti ma din kiyawaga ti mi hadike dive hibas bes rangala gengi diyan kiyan enge minbaru mi bi mi fahaka jehen de algon hadan ebe hore wada gannawa she kulahan asasi kiya fa radio program tak bessa rajye gati bi diyan kiyan udana mis mi honganna denama goto er wahala to iggen ei war e gina mi hunna ka diyan kiyan denge tabbe ko tibi algon kuriya balala fton wana madu mi kadi kiye ebe hore bai arabi bas urdu bas tahala bas kiyebu mana kure tarikh ballawate be algon mi wahaka mitanu ga midakkane algon men tarikh neti ebe saleka saudi arabia ga nuni hembes kaumegge tarikh hifagas mitana fitukura kan algon men tarikh kiya ege huri echi irad kure miyadga wahaka ge wahaka genestena divi hirajye ge tarikh ke suri wahaka takum bayan kotene ebe huri urdu bas kiyebu mana kureifa kiyawan anna miha kuwese kiyawa deni wes reganu menna mihunge hilame nuwa hisab diya fulammatin arangos waga kiyawa kabgawani tarikh fefe ballawa mi halatu kalmen rajyati ihaka jehende ka mege fansaha kahar huriga wes rajyen bera dini ta'lim ungeno diumaki manakam sarukarum hudda yani madu adadege kudinna ege itura amin lagotum kiyawan diumaki manakam algon me rajyega miyadu wes diri ebetibe vi sheikhun muskole wadaga tibe sheikhun finaga mitanon daturwari gotuga india dani bodi ekurabage miharu salgon baddal ko hama mige hafta par kun algon ha baddal me bona sheikha bodi vyafar veri ka akiga vyafar me ekura mige gotuga india di india go sumara abada go setanu din kewa idalwe ei gaddu salim be algon men adwahane rajye ga mashhur ko gaddu salim be meduveri ko diyai e mashhur ero elmeri rajye ga miharu avhare fari gos etanuga hedoko etanuga kiyawa hedoma fahu madina fursat libige madina gos madina kiyawage mi madina islam university gemme furatama divehi dariwaru nuata divehi dariaka gemme furatama university nimono dariwaraki mi e sheikh ismail dalatul midu befulege hadis duniyage behune wara muskule befule ema mi eruge halatuge sheikh algona mi wahta kiya devve ero filagane adi eta madina hovigen damegen passport ren ero guda city ek halechche midene hema filagen di den passport neti membur rajya adwen gotenne lanka yakos dive embassy yakos etanoga ulenje hono halo kiya devve waran udagulun ulegen rajya adwen demme fahun e passport adage madina yakos kiyawagen asadi fana rahara e fahu rajya halatu ekto kiyawa idalogen wadagen rajya ga hunne netigen Pakistan wadagen etanuge university ga kiyawa dema fanara harapuragina to hedu kurve mi kurukuru hama en hadisa kita gilmerin to rajyen radrasha arwale fane kita gilmerin to rajyen bera fonwale famani emi mana kure foi emi mekha sabab taka saw mara gina kanka neengi oti algon menna adi algon mi bayan kura kantaka ki emme sahha hadis fettam sa bukhari muslim kala faifatu kala puri gelmeri maya kuraba puri wahata ema fahu gelmerin ne algon me bonar mi heddu gelmerin imam misala ka bukhari menna badar kam gawana ma ebe kalon avhar wada gati hijura 256 ge hisaboka 256 ge imam bukhari avhar wada gati abu hanifa avhar wada gati hijura 756 malik rahimahullah ikalefa avhar wada gati hijura 7 haddi anuwa naharo
imam shafi rahimahullah awahare wadagati hijran 204 wana haru ade emme fahuga atar imam teren fahuga imam ahmad bin hanbal rahimahullah awahare wadagati hijran 240 haru kiha kur talgon raj islam bes no erwati algon raj islam bi idene gombe prata vidalu depa tarikh algon meteren ina mihuna neke ekam visna hawana darunu ga hijran ei hijri tarikhon fassate ga sali sabwana haru raj islam bi ei miladi sanatun 11 5 stivwana haru ehmima mi ahara gagana ka balafiya hijri gotum balafiya algon menna bani assate ka addiha nuwe eha war gagana ka raj islam bita ehmima mi foiffel liye fa mi hori algon mi qur'ana sunnatu kankam bayan ko dinwatta ka mi ei dalil ta migena fe imam bukhari me diwa fa imam shafi rahimahullah diwa fa fe adege kuriya balafiya imam malik me imam ahmad me imam ahmad ki shafiya pure fa ho ge bekade imam ahmad ge sheikh imam shafi rahimahullah ki ome sebe bekadunge tarikh tamhid algun raj islam muge skitan haru gaganda ka hataruste ka haru koriye not dinste ka haru koriye raj islam muge salgun raj islam mu baladesh sege fasate hataruste ka haru koriye gagana hataruste ka haru koriye emi raj islam fa algun men adi fahuge elmerinne mi kiyane mi kurige elmerinne algun men teren gina mi hem bunani ei ham ihan to ge elmer kurige elmeri ka bani ummat ge kurige elmerin ei ashabe kanun adi salafu salihun tabi be kanun adi taba tabi be kanun ei kurige elmerin ei salafu salihun ge jilaki e rasul sallallahu alaihi wasallam bayan karwa fehme raj islam vi de algun badadama tarikh tere badadama raj islam vi iro e hadisa algon wanna kan netin eh names eme furtam algon rajye goti maliki madhhab rajye islam wafahu maliki madhhab oti boduta kurfane muhammad takurfan portuguese ge alweti kamu rajye salame kurandeka rajye ge rajyetun ole mundi maliki madhhab ei hijri tarikh nuwasteka avwana nuwasteka addi hevwana haru boduta kurfano portuguese onge e aniya verkam andirinne mi kiyane aniya verkam rajya salame kurebbi kurabwa ka rajye ge deenuge kankan kurebumar ilmeri gotuga danna bekale gotuga iskurum gastu kurebbi sheikh muhammad jamaluddin ei algon me terega mashhur wadu danna kaleifano yamanu kare badage hatura mautun etanu gelmerin karing deenu gelum unganuma wara gina duwa heda kurama fa rajya wadagatima ekale ifana mi angawani mi kankan hawadu wadagatum ehna mes inka ekama dekolo da fidalwani ekama hawadu nekama ekama ku irshadu debbani rajyega maliki madhhab ge badalga shafi madhhab rayituna gowaduman ei maliki madhhab pure qur'ana sunnatu ge gottaka shafi madhhab gaakam gawati ehma visnama algon menna miyati algon kaaba fan emme furtama kamaka ballawa aqida emi tibi budu dinu gahlweren gotuga tibba sahha aqida ki islam deen kan enguma ki aqida as badal korebi timannage kaaba fan ge gotaki budu kalkan kurme kiya kan utibba aqida deen badal kori adi tibi er maliki madhhab ko seyan huriha to gagana kai hataruste ge tiris ting haru wandeka maliki madhhab ga tibefa shafi madhhab badalwi vidale nuwe kaaba fan woni maliki madhhab ge e huridane kommes kahala kantattake hingafa enne me tarikh kalgon wenna ma bodage kahala dekolu verive adawat verive kahala kantattake hingunu kamake enge kanne me fahuge tarikh ka misalaka ve miskitaka gunoto nokiyagen miskitaka filajaha bandukure fa bori bayra rasuka efada kanka hingi kamaka enge kanne ehne mes bayge hen hadisa te bori bayge anka deenu gawna gota bayan ko denima veri miha ekama nuruhi nuwata rajyitum ves ekama kapodu nuwe ilmeriyaku mi rajya duko danje hipahuri halet ves ebuhuri ehenna mes magandu gote galgon menna fennan oti divehin ai kankan ege monga waraka emihun e enge hakku engono membaraka ge amal kuramaka algon bada rajya islam viradi algon men ege fahun gagana katinsteke waraka harfan ibn battuta rajya wadagan diube eti mashhur emme hurim fennan ege tarikh terege ge kati ibn battuta ge libu maki ege bor zamanu ge islam efmiyate ekamako anghenu halatu bayan kur affa anghenu ege divihinge teren anghenu eta bayako hama ekani foolon tirikama niwa kurani mati hamiya bodsinga anghenu ves ulekam ka आज अलगोंडा के बोरी हम दिमाग वेफा बाय रडर बाय बे फोना विदालो अलगोंडा कम किया दीफा एमी हुन जुवांग एमी हुन कुडा इरो
panara haru wima kaman anhen kudin me libas lavwani ege kuriga ama fulun tirikama niwa kollaf tibeni bodati murga bodati mane kudin ehe wima kudin ladum ve sulekama ekamako panara haru wima libas lavwa femme furatama kurimatin huras kura firihem miha kiyana kaamne kuran jehe miha me bayre rashun algonna mi fahu mi gaaganda ka abunanya ei algonna men adis duniyage tibi mis mihun algonna eki rarrasha mihen datur ko golon terega khala bayre rashun bor mi khala khabarta kiya defa emihuna fene furita hemme dima durendo ekam algonna menna me fahon adi kiriya mengoni anhena ge awra niwa kurumuge masada es kihinen wekko me mien huriha doho algonna visna miyati bodotaru tibu miga bayan wefebe miyati ta'lim diyana algonna men dini emme bod marje kama bala fem devana fem mige fansa se mana sufaga bayan febe yati algondo kiyada dena de fahon inshallah awra ge wa ke kama algonna mien huriha dos biru nenge efetta kiyamun ai efetta kalife se bohori emai algon men hagegatu ka evara hoden je evara hoda nubadawati ilmerin bayan ko debba koti mihun ego tamal nuko adi ei waki zamata ke kahem badalta asrate ke kuriya balala fi rajya ga tarikh de bohori wara rangala mikankam bayan ko debba fa amadu es kurabba fa algon hama maale be fula kiya debe e be fula ge mama ei magumaccha nikote eru ಮುರುಗಾನಾಳ ನಿಕೋತುಮಗೆ ಸಬಬು ಜೂರಿಮಣ ಕುರಿಯೆ ಫಣರ ರುಫಿಯಾ ನೋನಿ ಬಾರ ರುಫಿಯಾಳುಗನ ಹಂದಾಮನೆ ಏರು ಏ ದುವಸ್ವರ ಬಲಾಫಿ ಎ ದುವಸ್ವರೋ ಸರಕಾರ ಮೋಜಫಿಗೆ ಮುಸಾರೆ ಕೀವಿಸ್ ಮಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ದಿಹ ರುಫಿಯಾ ಫಣರ ರುಫಿಯಾ ವರು ಮಹಕಲ್ ದಿಬೆ ವರೋಯ್ ಏ ಮುರುಗಾನಾಳ ನಿಕೋತುಮಗೆ ಸಬಬು ಜೂರಿಮಣಾಕ ಸರಕಾರ ದಕ್ಕನ್ ಜಹುನುಕಮಗ ತೇರ ರುಫಿಯಾ ನೋತ ಫಣರ ರುಫಿಯಾಯ್ ಅಳುಗನ ಮಾರಂಗಳ ಅದದೆ ಹಮ ದಾನೆ ಏಕಮಕು ಮಿಂಬರು ದೇ ತೆರೆಗ ಅದದೆ ದಕ್ಕನ್ ಜಹುನು ಕಮ ಏಮಿಮಾ mi tarikh terega hen huri bay khande talgon men dem badana ma tankol tafsili bay khala masal taka yamin didi ke dawruge medaka jehen deka algona rajye ga mi hu baludayro kogono kame mi mayyita wala tiri kurayro imam ke hona miha mayyita e sando wala duma fahu dua kurumuge goton mi kiyani e talqina che kiyaro kiya dua mi qur'an ga mi ayat kiyani khuduhu faqulluhu thumma al-jahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه دعاء کو تقویم گئی کوبا میگی معنی کہ الگون بدا قرآن یتی خذوه فقلوه این ہیفا حجر کلا شے ثم الجحیم صلوه ادی این انداندا ہوری نرکا گالفان کو تری الا داش ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ادی ہدیہ مون ہو رپورٹ چنچین کو ہیلی ہلا گن کو اینا ہیلی ہلا گن کو اینا کاستلو الوا حجر کلا شے amin didige muhammad amin didige dawruge medaka hisabaka jehendeka mikan kuramun ahen me seeru kiyawage madagene bay bebe kalun ekam engi wadage inkar kurabima e hisabun hotta detti nengi kurakam ekam gaman mege faafe ne kure galun bayan kuri fada e algun men kokfa kuri algun men tarikh mu fenna kuri kan mikan annane algun handamani ibrahim ahmed didiye nawaraste katti hatarwana haro liba fa annane fote maruwe mafahu emburi duniya ngaumen no oe حقيقة خيال نو مي موضوع ديوبا هنا نے فوتے نوارس تے کاٹیا ہتر ونا ہرو اے فوتو کا विवाह کا بیان کروا وے algondo اے فوتو विवाह کا خیا algondo विवाह کے نے فوتو اے می algondo میں تاریخ تیرے ہنگا پر بے کانتتا ایگو تا دی ہم اے میں algondo بجائے کم گانا algondo تیرے کا مشہور مثال کا سورہ فاتحہ کی کا ناریا سورہ صلات الناریا نو اتی تنجینا سورہ گچی کیمون بده ekama kumige huri nurakka ter kalgon ter miharwes mitwata kiya mihun ebole mi salawat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tatafarraj bihi al-kurab wa tuqta bihi al-hawaij subhanallah mi shiruku ge basta wa tanalu bihi al-raqaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Visna Rasul sallallahu alaihi wasallam solova fonwa me ekalege faana ki miisakun ge kantatta e fuddawa deba farate dati udaguta filwa deba farate miisakun ge hajata fuddawa de farate miisakun ge dunta himawa deba farate mi Allah khasa kanta ke nunto Allah khasa kame ngi farata ka Rasul sallallahu alaihi wasallam samurana hudde ge noy adi ki ekalege faana ki ware vesumoge e vesumoge ves e ekalege faana she edi dannawani Ekalefan awhar wadaga diuma sahabe kalon istisqa namaz kuruma ko ekalefan bodbe gaton edi wadaga
istisqa kurban ekalefan kapur fulak gosse ekalefan ari honne dua koshe nuhada ware wesemuge Allah danna mashike emima mihiri shirukuge bastan huri echhal gon men salatun nariya mi wara warugada salate sihur hada mihun pandit hada mihun kiya wara warugada ecche mihun beenu karami khande eligen shirukuge bas mihiri mi tiga emima mi algon men neegi kure munda kantatta algon men tarikh teregen wata mi faham bes miharus kurwe kan ka hame gota tunjina solawat bes miati mi komme echki bes qur'anu ga sunnatu ko engechenno misalaka tunjina solawat mi emihum mona sufin sheikh salih musa abdarir ki amiha ko ene kanumachan ara emihum kanumati ga waniko wa gadave doni molen en eko fo mefusha jaha bilurikam terega waniko huwa fe ene fennani gadakam ge tere gawani ko doje ene do merida magutega rasul sallallahu alaihi wasallam feni fa ekale faanu denne kama mi doni ge mi honna mi gota kiyashe allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at qasmihir kanka mi visna qur'anu gen echenun hadis gen echenun ene huwafenuga deenu ge kanka me miheke huwafena kanna annane nabi be kalon fiyawa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati miyati hajju duhu kalefano e hajjatu wadaga vidal deen furihama vejje ehme mai kalefano deen furihama nu kurabba deekhamange qabul kurani e kalefano fahum huwafenuga as ehen dakka vei huwafenuga as mene gotu kamal kurashe mihem buna nei kandeeligen buhutanu sufin emihum midinu getere wadda fori kanka mi chalgon terega kiyemu min adives mi duata kiyami baaware boleh names mi shirukuge bastan himene adi miyavure nurakka tere buruda busiri imam busiri ge buruda me kiya ete e naves bodu singa bajjika jehi ena endun nutedu evar wefaniko eneya rasul sallallahu alaihi wasallam gina solwa kiyawa kamuga enave ehem bedre huofen ga rasul sallallahu alaihi wasallam wadagen en ekalefan hoge e buruda kolon e feeran kolon ena gaga olade mafaho olade vie adi ene hede uneru e busiri ena bodu bajje goti hede uneru ena ge kiban huriha e badi ga sarto bani fina gosve den ena lembadu to ken hadani hadaga mikiyani e buruda e mikiyani algon me sola fatiha kiyami hungen ulene bote buruda onnane ge tere gawe ekale faanatta kai lawhul mahfuz ge ilmu eswani ekale faanu ge appulu ge ekale faanu nuwana ma duniye bes no wi he ekale faanatta kai de gos shiruku ge basta ge ekale faana nispekko ehme mi nurukka tere kan algon men tarikh tere ga mi khalet kamen e bahuri shiruku kan ka henna me senguni ma algon men jehne kan du kollan khaba fan kuri gote kiya fe kam ga hipagen tibejje kam ga wanama eyati nurakka ege algon men e mi fada shiruk amal ta algon men den tibejje kam ga wana algon huriha hiyamale batil me hinga tan adi mi den algon mege itura badalama rajyege kanta te kamen neengi hurita kamen ege mun awar karangalu e faani misalaka hukuru jamaa algon men bay dadra kuri ge bhori saali saman wegen rashum balafa mi hun ehen dadra arwa defa ekamo ei eru e bay ilmerenge kawdo hen huri me ki ge got dekki gen ko fe ko miharu ege macca kamal kurave nuata ege macca divehin qabulu ko ule nuata e amalu kura qawle non ei kiye bay falu radra nuata hembes radra suga ama sarukaruge isverin mes wadagen saali saman wese kurabba namaz hukuru namaz be kurabba tanuga adi habe hemme unotu masala belies namaz ga bismi kiye mi fahuge masalta tankole mi masalta algon men e bayan ko demun ar furat war adives qabul kura mi hunge betibe hennames algon men mikha komme kame gas badan bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabit mati gihne to ekale ifan fatis namaz ga daima gunoto vidalu kama bay ilmeren vidalu hadis te bore ei ekam dhaif dogu hadis tak ehme echi ilmeren gas ka awlon finam wade ekale ifan daima gote fatis namaz ga gunoto vidalu vinama fatis namaz ga ekale ifan vidalu gunote livi fa onnane ta hadis ku ganne ebbe hadis ga bayan me fe ekale ifan emmas fan deka komme namaz ga dua kurebbi qaddar wi bayakan ashabekan teren guruwan hiddas haddihe pragina bekalon avahara kolli shahid kolli bayge macca ekam allah aya baba debima laysa laka min al-amri shay mi aya baba debima emmas mandege e huriha namadiga kiyuke den ek fon gunoto uttawa debe gunoto nazila emme kiyane ega e semihna laane lebo mange de dua kurebe ekam gunoto ga hadis namadiga kiyumang ebbes dua ebbes hadis ekga ebetto qur'anu ga hadis ekga ebetto tiebe kono suwal kurabba kiyen jehne kam vidalwa mihe ga to ga
ehmima mi algon me gadi mi getere bay kankam ki misalaka ikhtilafu li masalata jaiz ege e kankam ei degota be sutta kankam ege sunnatum boda sabitu agotan amal kurun ege egota fenna mihak egota amal qur'an ya de anibba kankam ei sida ege tere nilmeri mahaka dakka futtasi raddu devi kankam ilmeri ka degota vidal be sunnatun e khilafa sabitu wang e gote go vech egota algon amal kuran je ni algon me komme kame bes kuran je ni qur'an sunnatu ga bagota adi algon men mi rajyega algon men faif misalaka miyati zuhurul kamalat fi ahkam al ibadat bodu tartib miga bayan kure fa babe algon men misalaka niyatuge masala ges ebahuri ara tafsil ko feshe koluge sadham ehme namaduge wahagata bayan vifa hisabu ga ves ebahuri namaduge rukun tatterega niye misalaka miyati ahaduhuma furutama rukunaki niye katume ainiya fardh e kamuga avias kifayat ga fardh kamuga avias qata kore fa namaz kamuga avias nuata naduru namaz kamuga avias yad kore fa namaz kamuga namaz kura mi hai buddhi la fa hori furiham e jamiya kamuga vejjena niye katumuga tinkame wajib wa hotten den e gos niye ganna hoshi fadai mendo namaz nama fardh mendo namaz kurme miye eheni fardh kusharadmaki fardh niye katume e namaz kulawma gastu kulawmi namaz kurame niye gatme waki namaz gajjan kulawmi mendo namaz asul namaz hen hiton niye gadum gamga dem bayan miyati mi wahagata ko terega hama niye dudu nuki kamga ves e rangalu wane kama mige kama mi fahu kolge bayan fe be niyate gota bayan fe kama wudu ge wahakan neru sebe niyatu ge wahaka niyatu ge mahallaki ei hikama bayan kurefa adi niye dudu nuki kamga ves namaz ves wara kauni ves nuwane kamga wahaka misalaka mifatu ge 30 mana sofaag meti niyatu ge mahallu ge wahaka ama e sofaag meti niye gatumu ge beenu ge wahaka niyatu ge sharutta ge wahaka niye ganna hoshi wagutu ge wahaka mihin gos mi wahaka ta mi tafsir ko bayan vefa ege itur algon me badadama misalaka anhena ge awraga masade badadaak kam ge wanama niyati mifatu ge satek haddi abwana sofaaga bayan kurafa firhana gaurai fula kakula demeduha taneke fula kakula detan sahih bahuga aura kamuga nuvias nima kulam wajib wahushi miheni wajib kamen ekamaka anula furihama nuwa kombe kame kurum wajib kameke alu anhena ge aura namadu ganama firhena ge aura fade adu sawati namadu beruga minivan anhenaka hama hamai alu anhena ge e namadu beruga minivan anhena ai hama hamai namadu ga minivan anhenai khunsa yai demihun gaurai mona dietila nuun ha taneke namadum beruga mona dietila vies aura me dannai aura foru wa echeke sharuti ga kula foruida hu shechekam ga ume forwan vi tange bodu kuda min foru umen nune mi ati wara saaf ko galgon mebbes mihe ko ole fanonane khunsa inna muiniwan anhenunge aure ki namadu ga mona dietila fiaba enun ha taneke namadum beruga nama muli hashigande ehme mengene moonu muruga ga waha kamiyati algon me mi algon me miharu dakka waha kenno me eduru marma fe kale fan juba fe fote bol tartib zuhurul kamalat fi ahkam al ibadat mi fotuga miyati baya vefa ehme mi algon men ebe sadaka mihen hadaga dakka waha ga take noadi mi ge bohori ehem bai kantata misalaka algon rajye gas purve bekha siuru kantata ka badar misalaka danne ramadan mahu fahu hukuruga meida ya mi ho diya tawidu liyonomi bodu haram bid'eke tawidu liyum gawak menane efadame hukuruga salam difa teduwe umuruga gellunuha namadu fudida hutteve kiya teduwe pas namadu kulawman aadakom ge mihun kura kami bodu haram kameke bal kafir wa hush kameke hene kam kien he je idmiha dinu beru kafir wasmani kameke mi algon men dakka wa ke no miyati hama ev wa hakatake mi dekene figuhi ko tombe masata ka khilaf furdan ehne mes mi bodu tartib ga miyati